Sjelo mudraca, Nedžad Ibrišimović. Nađu ti se jednom neki pa stanu govoriti o tome koje su ljudske osobine ponajbolje. Prvi reče da je najveća ljudska osobina hrabrost, ali reče ničim se hrabrost ne da opisati, jedino što se uz hrabrost može reći i dodati jeste da hrabre sreća prati. Te taj stane hrabrost uzdizati što je god mogao i znao bolje i više. Drugi opet da je najbolja ljudska osobina biti dobar, da se samo dobrim zlo može pobijediti. Te dobro uzdigne do neba, a da je mogao i više bi. Treći reče da je najbolja ljudska osobina težnja za ljepotom, da je ljepota nešto amaha i da će svi ljudi kad tad pred ljepotom, što od svoje volje što onako, nikom poniknuti. Te ti taj stane ljepotu visine uzdizati, uzdizo, pa stao. Četvrti reče da je najbolja ljudska osobina prijateljstvo, a peti reče da nije prijateljstvo, nego drugarstvo. Šesti opet reče da je najbolja i najpoželjnija ljudska osobina junaštvo, pa stane kititi priče o junacima i junačkim djelima, da ga je bilo milina slušati. Sedmi reče da je najbolja ljudska osobina darežljivost. Osmi da je to poštenje. Deveti da je to ljubav. Da je ljubav nenadmašna ljudska vrlina koju pjesnici svih naroda hvale od davnina i da će ih hvaliti dok je svijeta i vijeka, jer ljubav prožima sve, i bilje, i životine, i sav ljudski rod. Deseti reče da je za njega domoljublje najbolja čovjekova osobina, i njega je bilo milina slušati. 11. opet poteže čast i ponos, pa to dvoje stane u zvijezde okivati, mnogi mu riječju priskočiše u pomoć. 12. reče da sve pomjenute osobine zaslužuju svaku hvalu i podršku, ali da je za njega najvrijednija ljudska osobina vedra narav. A 13. među njima bio nekakav dedo. Te on reče da je za njega najvrijednija ljudska osobina skromnost. Šta bi toko bila skromnost? Upitaše ga, a dedo tiho odpovrnu. Skromnost je znati gdje ti je mjesto, jer jedan pored drugog mogu stajati i car i prosjak, pa ih obojicu resi ista ta vrlina. Ali se sa dedom niko nije mogao složiti, te nastane takva graja da su i sjelo morali obataliti.